kalani
niki. Inggih titiang ratu. Mapan luar rian karcita kata-kata kemake papatian sirohipun Paliwati. Dong dewa ratu mata-mata sayuwati ledang kayun palu ratu. Napi sana kawean. Ori kalanian lumihat luar keraman di kanan sayungku bersama Paliwati. Sana mawenan ledang kayun palu ratu. Duaning makwe pretak jana sami subakti ini palu ratu. Tuan wenen purun ratu sami. Tunen purun tulang. Sangkani bakti lawan siruh walu nade Paliwati. Saya bakti wani pang bakti ni pun ringi palu ratu. Siapa wani memadang siruh walu nade? Luar niang jen setan kaman jedukit janan wani lumiak lawan siruh walu nade. Saya wani sekali pawicanan palu ratu. Saling ke berkat jana tumata tumindit jen memedi setan lintang-lintang purun ringi palu ratu. Ma bener Paliwaro apa limitannya makanya. Ini nabi sana mawin anak ratu. Mapan sira walung nado anyuwi makuk panugrahan sira tabe sira yang ini pairawi Paliwaro. Ini tuaning paluoi ratu nunasi cep punika talat boleh panugrahan ringi daya berawi ratu. Pangaran makung rangsuk akenu aji calon arang. Ingin neng palueng kertios aji calon arang. Ginawe kakenu watok ikan nang sisyo luar nian. Iralong, ilenong, ileni, misudano, waksirso, jalan buya, jelendong, watok yang ikan nang gani. Maklu sisyan siro walung nade. Punika talar paluwe ratu kapike yang makwe sisyo larung leno lendi maisowe dano jalan buyang talar ratu. Resamu juga bakti lawan siro walunan Paliwaro. Sami talar subakti ingin paluwe ratu. Pontian luar yang karcita marut jadi kanan kuada kaya Paliwaro. Ingin punika sane mawenan pertama-tama ledang kayun paluwe ratu. Udeng ngot nirok Paliwaro. Ingin nabi ini punika Mengat sira walu nado rika kanan sunun kung paratno mengali Paliwaro. Dong dewa ratu punika talar eling paluwe ratu. Ini tidak diharapkan mengali. Luar listu ayu guna winyu luar nian Saraswati sunun. Ai sayuwati kelis tuayuan itu diharapkan mengali punika talar tuikan sangan itu tapi nak wali sekali sangyan Saraswati ratu. Jadi nian cukup widado angelus umi sunun kurat mengali. Ai sayuwati sampun kaso kiri-kiri jangga ratu ini diharapkan mengali. Paliwaro. Ai ini dia. Apaan suka lilo marut di kanan utayo enak make pada ada lilo asuci marut di kanan taman Duaning ledang sayuwati kayun paluwe ratu ini sane manggen meledang-ledang itu tamanan. yan mangkano kiwala pada yatno lapas kira kipunto Ai ini tidak wangka sayring urusan memargi ratu. yang tuh
mene pariwane. Sampun Ratu niki wenten rak basang-basang baru sampun sami. Oh, iya, terima kasih. Pariwane. Ayo. Barang pariwane. Nah, ini dijawan dasar ini. Ayo mangan doa pariwane. Oh iya jadi yang doa Ratu. Yang tadi polisi kawan kanan balon. Orang-orang tadi ke pariwane. Iki dulu senambil raha yang drama saran. Yo, tuh masih dulu. Niki wenten paru angin kalung Ratu. Oh, sesempet. Pariwane. Yang ayo tempat-tempat latihan tawangi. Pun boleh olahraga paling Ratu. Aku olahraga Tapi malih niki pasir niki sampun sehat.
Memeban saya mau maskara tawannya. Masepuk kan ya. Simpat kan ada. Pakonen. Niki pasir niki ampun Pasir orangnya brengsek nih. Tong. Ketawa nyai. yang ngerah nih kene niki. Hah? Pangcen suat samurat yang Punya kene enggak tuh. kayu hati. Batu nih ketean nanya ngi dong masamurat na situ. Ijo orang batu agang riki. Oriwos siro walu nato ngelarakan ikan nang pasir. Ri sampun wusang paluwe ratu. Mesti laksana riki. Mengat mengat pasir walu nato. Dong dewo. Eling paluwe ratu. Kini Kono dados promangke mati osan tato wadanan paluwe ratu. luwir sinawut dening ula yang dinasuh sira ipun to aliwala mengat rika kanan sumun kurah nungali Dong dewo ratu eling paluwe ratu. Ini cina biaran mengali. Ori sedatang siro kriano madri angawe wiwelan turo cara bahwa Ay, duani kriano pante mandri rauh meriki pengario caro ratu. Pembelian yang ini tantulik siro kriano mati ren siro kiwalu nanti siapa yang kiwalu nanti wani borong madu ipatik mati Minat nenten uning ipun kriano pante mandri siro paluwe ratu. menawa yang tantuda siro kriano mati keseng basmi udah makan au siro Sayu ati anten kriano pante mandri minangka dudo jaga sempat dong ipun yadu. wani siro angwangsolaken sunun kurat mengali Pani patik mandri ngawali itu dianak mandri. yen sing kula sangkane ngaturi patih madri kuwi riyo papat ning ulang gegeno ing itu sang prabu kediri meh sing lakar mawangsul jangan mengirat mengali Duani kriano patik mandri aratu ipun dados tamen wijang jangan kediri ne. perangan jati ini dong bukot dong buku nemu ini patih mati ing itu sang prabu Sane mangkin yang tadi puniki wicarane sama nabi kayun paluwe ratu. dulu ngamak akan punang satyen Prabu berdiri raja sing ngamakan kegelaran Prabu sing ngelarane mantan Satrio soal ngomong rek Satrio ini kula patut ketamel tingkat raos sang Prabu maluan lakan nuang jangan mengerti kelakon rapi dong jadi malu atau mungkin paten mati hilang satian sang Prabu ini dia mata makan urung hara yang begini kanan kemiran Ini sayu waktu ini dia wacana Prabu pendiri ratu ne aratu. apatan mangak akan kanan lemping sastra sirap
Wani hanangkan sira walunake. Wae, Aing bicara ratu. yang mingkene. Nah, kana sira sumunku. Sayongku nirarong tinggi para lawan sira. Aing biasa punika kangyan sare makin di tiang orang Raden di tiang Dorarum padha cantos lumuna ratu. Yon mangkano age, sira ipun para yang madat perlu ikan nang rayu. Aing cantos lumuna. Pembelian